Ngā luenga mata upu e whā. O le tuina o Pēteru mai Ioane i le whale pui pui. O le tatalo o le kalesia. O lo o tautala atu i la ua i le nu. O na tutu mai le i ante i la ua o whai taulanga. Ma le taitai o le au o le malu malu. A toa masatu kaio. Ua ti ngā i la anto o na wala o atu i le nu. Matala i atu le toitu mai i a Yesu na ye uauti. Ua pupu e i ante i la ua. Matu atu i le whale pui pui se i o i le tae au. Awa ua fia filava. E toa te leo e na whaalongo longo i le upua talitonu i la antou. O le taua o whaifo i o tangata po ua lima ngafe. Ua o i le tae au. I le whaapotopoto ina i Jerusalem o la antou walii. Ma le autoia ina. Ma le autusi upu. Ma ana le whaitaulanga sili. Ma Kaiafa. Ma Ioane. Ma Alesana. A toa umalava ma le ainga o le au whaitaulanga sili. Ua lātou tuu i ante i la ua i totonu. O na lātou vesili mai lea. O le a ea le mana. Po le ingo ai. Na o lua whai ai le nei mea. O na whai atu lea o Pēteru i ante i lātou. Ua tumu o ia i le nganga pa ia. O au tauali i o le nuu. Matoia ina o Israelu. A whai e whaamasino ina i maua i le nei aso i le alofa ua whaia i le tangata mai. Po le a ua malolo ai o ia. Ia i loe o tau uma. Antoa ma le nu uma o Israelu. O le suafo Yesu Keriso o le Nasareta. O le na whasata roina o tau. O le ua toi whatuina i le tuana ye uoti. O ia lava ua tūma ia ile nei tangata. Ua malolo yo o tau luma. O le maale nei na whaaleo ngā ina o tau tufunga whaifale. Ua avea ia matuli manu au pito alunga. E lea i fo se tasi ua iai leola. E lea i lamva se isi ngoi lalo le langi ua fo ina mai tangata. E mawhaia o na whaola ina ai o i tātou. Ua vaai lātou i le whaamalosi o Pēteru ma Ioane. Ma ua i lo tangata e leia o ina i la ua ma le vale lea. Ua lātou ua fo ai. Ua lātou i lo fo i o i la ua sa lātou whaatasi ma Yesu. Ua i lo atu fo i lātou le tangata ua whaamalolo ina. Ua tutu whaatasi ma i la ua. Ua le mautali i lātou. Ua whai mai ante i la ua eo ese ia i le fono. O na whetau talatala i leo i lātou ua whaapea. Se asa mea tātou te whaia i nei tangata. Awa ua matua i loe o no nofo i Jerusalem au malava. Ua whaia lava i la ua le whailonga sili. E le mawhai foisa tātou upu e toi whai atu. Ai peitai. Ina nei alu alu o na salalau le nuu. Ia tātou umatua whaamata uatu i ante i la ua. Ia so ia lamba le toi tautala i se tasi tangata i le nai ngoa. Ua aami atu i ante i la ua. O na vavaole i ante i la ua. Aua lava na i tautala atu pe au atu i le ngō Yesu. A ua tali atu Pēteru ma Ioane. Ua whape atu i ante i lātou. Pe tonu i lumo le atua. O na ma whaalongo i ante outou. Ai mate le whaalongo i le atua. I nā fili ia outou. Awa mate le mawhaia o na le tautala i mea ua mawa ai i ai ma whaalongo i ai. Ua lātou toi whaamatau mai i ante i la ua. O na tūleo i la ua eo. Ua le maua i lātou se mea whasala i nai i la ua. O no le nuu. Awa ua vivi i tangata umalava i le atua. O no le mea ua whaia. Awa ua whanga furu tausanga mo na tupu o le tangata. Sa whai i aile nā whailonga ua malolo ai. Ua tuina mai i la ua eo.
Ona la o atu le yo lantou, ma la whaamatala atu i ante i lantou mea umalava, na whai mai ai ante i la ua ele au whaitaulanga sili, matoia ina. Ua whaalongo i ai i lantou, ona lantou wala aule i le antua ma le loto ngatasi, ua whaape atu. Le li ie, o le antua oe, o le na whaia le langi, ma le lalolangi, ma le sami, ma mea umalava o iai. O le na whetalai mai i le fofonga o lau au na o tāvita. Se ale mea ua lili wa wainu u ese, ma mawhauwhau wainu ui mea e lea o ngā. Ua tutu mai tupu o le lalolangi. Ua whaapotopoto whaatasi fo i ali e te e antu i le ali i malona keriso. Awa e moni lava. Na whaapotopoto ina o he rota ma pona tio Pilato. A toa manu ese, ma le nuu o Israelu. I lau au na pa ia o Yesu. Ua e whaawina. La tau te whaia mea umalava na tua na muailo wa ao malau pule ia whaia. O le nei, le li ie, ia e sila sila ilo la tau wha matau mai. Ma ia e foa i mai au na. Ina ia la tau mantua tau tala ila ua fionga ma le wha malosi. I le wha alolo mai o lo wa ao e wha malolo ai. Ina ia whaia fo ia whailonga ma wavenga, i le suafa la au na pa ia o Yesu. Ua mawai antu la lātou te talo, ona lulu ina le o le mea ua whaaputopoto ai i lātou. Ua tutumu fo i lātou uma i le nganga pa ia, ma ua tauta lātou le afio ngā le tua ma le whaamalosi. Ua tasi lava le loto ma le manatu e whaatuatua umalava. Ua le fai mai fo i e se tasi i se isi ana mea, o lana lea, a ua tu tele a lātou mea uma. Ua moli tino anto le au apostolo, ma le mana tele i le toi tu mai o le ali o Yesu. Ua lofa tele ina fo i lātou uma. Ua le ai fo iso lātou e mativa. A wao i lātou ua iai whanua po fale, ua lātou whatawina. Ua au mai fo i le tau o mea na whaatawina. Matu mai i le ua apostolo e pule. Ua tufa i ate i lātou ta ito atasi. E whaatatau i le mativa o le tangata. O Iosefoi, ua whaingo ina le au apostolo panapa. O lona winga pe a whaamatala ina. O le tangata whaamawhanawhana. O le sa levi. O le tangata na whanau i kuperu. Sa ia te ia le whanua, ua ia whaatauina, ua au mai a foi tupe o le tau, matu mai le au apostolo e pule.